Muntu wote anaweza kuepargne, na weye unaweza. Katala madepensi ya Shipo Mafa njuu ya kuepargne mingi. Ni mwanzo ya yenga. Batoto ku masomo, matondo mukazi na yenga ndani ya butiki uzisha. Kuona kupanda kwa yenga, vazini wake Ngalula ula nikala na farmasi anakuwa kumuona yenga na machozi kumacho. Na kwanza kumwambia matatizo yake. Makazi yangu aitembeye, batoto yangu beko na bafukusha kumasomo. Tuko na matatizo njuu ya kula. Kama kuko malari, tuko na kongola wala tuko na ujisha kintu moya kya kunyumba. Tena miezi 2 atoripe nyumba. Epargne ni kintu bwana yangu ashiwekake mukichwa. Eko na salaire ya $2000 na pia yulu. Paka kumupanga manjina. Uku president, bengine mupao, kule boss, mumanjia na mumabari yote ya Mukinshasa. Yenga na mupolesha kumulomba kama naweza naye kufunza ile alifunza ya kujua namna mzuri ya kufanizia franga yako na ya jamaa yako. Huyu anageuza kutembea kwa maisha ya jamaa yake. Hapa manamna ya kufanizia na jamaa mukurudia kunyumba. Tengeneza bije mwezi yote pamoja na jamaa yako, mukuandika ngambo moya mapato yako yote. Na ngambo nyingine ile unatosha mukuiweka mbele na kuweka mukichwa kufisha juu ya ile inaweza kufikisha na maproje yote. Inapasha kwa ya kutengeneza. Mapato inapasha kwa pamoja na kutosha na ya kuficha. Kufata bije na kuheshimia juu utaisha kuficha na kueneza maproje ya jamaa yako. Weka mapato yako ndani ya nyumba ini kujuika kwenye Bank Centrale ya Kongo na ile inakupatia makondisyon mzuri. Banasikizana bakutane tena kisha masiku 45. Kesho yake Ngalula anaambia yenga ya kama bwana yake anaitika yote yenye alimonesha. Zaidi pale anashikia kama mama Luzolo mwenye kufia bwana anaujisha kama benye kwa masomo ya batoto na anaelezaka yote juu yake na batoto yake batatu. Na tena anaficha franga yake mukopek Ekonzo. Kisha mashiku 35 Ngalula anakuwa kumuona yenga. Bana deside kuuza mpango juu banaesha eneza ficha $600 mashiku 13. Jamaa yone tena farmasi kuanguka na kimya ya mambo ya franga inaingia munyumba. Yenga anafurahi sana kwa kuweza ingiza amani kwa mambo ya franga kunyumba ya mtu yote anaweza ficha na wewe unaweza ficha. Itafanika mukata kutosha kwa mambo ya Shipo Mafa juu ya kuficha mingi. Hii ni ujumbe kutokea kwa FPM mukusikilizana na Visa. Kwa na namna mzuri ya kutumikia mfranga njuu ya mashiku itakuya.